Tada guys, kek kari kelai bat kalong kebei pangha. Hey guys, Welcome back to my channel, Mga Anisha. mga butch. Bat kini channel jonga Anisha Khasi vlog. So guys, minta hadian kat musni di la jam imo kalau ban wara video. So finally minta sini la wara video yang cepi bara bat minta sini mu bersya dua. Gue bersiap nak buat kuri, ulang masuk ha. Popang mah. Tim minta sini ni Muslim syukur puan yang sedang balik bersya nak panin peri fikir bersya baru masuk. Badru babang dekat Muslim syukur puan. Let's get started. Kapeleng filabani ihang ni ngaladap pon bat ngaladap kok snap lu di nalor kata mentapat ngan sedang mensedia nak syai kini kapeleng kekarai kelak fluid mentah dengan tekno syok kompeni yang kendian mentang tekno syok ni kapeleng hang ni ya sausion dan kekarai kelak fluid mentang tek sa kompeni yang tap sa ujira so mungkin pat sa kawai di bam so mungkin di nai ai ni bam so mungkin te ni so mungkin baik ni tap sa ya and I saw ginger garlic paste. Biasa shibun, red chili powder, garam masala, salt marin, but also saw balada dry. Biasa dulu minta padam macam try kini kalau flame kombasan duduk di minit aja biasa utamanya tes Shua minute haka medium flame. Minute udah mu. Cuma ini pelang ni. Iway nama berbalik. Ni di bangla ada shat menadap sedikit fikir mau em. Di tap ni. Bat ngan batai film semau bi wah. Kin bajai. Bang ba ngam sekolah absyung lah kok bam no mentapat ngan siap selain minit hakalupli tada guys kek kari kelai bat kalong kebei pangha an plus kataru kas mau bi ba dengan Muslim syung kat noh pompul Paji bamnya ngai ngo imitra ni kapam ta sha bishin jabam ko punda mitra ni kapam tengwe paji teng jung emo kapram shmi amen Teng ini bam no. Tem tak sini kan ya. Soya sauce si. Bakso mungkin Bakso mungkin ha. Bakso jauh. Badu Maggi
Maggi te Shet ini hi nama bai kam triam chat Maggi te pai ui bang ha. Ni bam nak buat egg curry. Mah. Lòng nước. Oh, bang. Wow. Bang vào đây. Taruh ni sos. Udah sos. So perlok mah, nama background sebar lah, high school tu mah. Pun kena ya tu ilak kai merek mah. Juni lah. Nah Nasi Pylleng Kylla. Subhanallah persang ni mah Shet đây. Long share babang. Ni kayak egg curry. Ada sos ini. Kacau atau sos deh. Kacau bang. Ini bang sebab. Mak kan? Last. Nak kerang pelang tas ni. Kalau lut. Okay guys, minta singin pukul ahang ni. Bat pisau saya persang macam dalam kenika egg curry. Tinggal hidup yang pada pi akan next video.